Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Miyaka tite yang ko Abdullah awata i Amru radhiyallahu anhu. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyateruyan. Mata ana su Nabiullah Sulaiman bin Daud sallallahu alaihi wasallam. Na guni ati Rasulullah ang balay niya na gen kaya Bait al-Maqdis kaya nga Masjid al-Aqsa na piyamang ninyan si Allah subhanahu wa ta'ala agyan kay talutiman shay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala paganeron na piyamang ninyan si Allah sa Allah azza wa jal hukman yusadifu hukmah piyamang ninyan si Allah subhanahu wa ta'ala kabagirun wallahu subhanahu wa ta'ala sa kukuman udi na kapangukum may pagayon udi na ikas at wallahu subhanahu wa ta'ala mana ay pagayon pagayong kukuman na ikasos at wallahu subhanahu wa ta'ala fa'utiyahu na inibagayron wallahu subhanahu wa ta'ala nagupyamang ninyam si wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa kabagirun wallahu subhanahu wa ta'ala sa kadato la yanbaghi li ahadin min ba'di kada tu di kepatut nagudi kepakai si kung mga tao urian yan maurip na Allah subhanahu wa ta'ala maana kada tu di kelawanan o mga tao uriano Sulaiman alaihi salam maurip na Allah subhanahu wa ta'ala fa'utiyahu na inibgayron Allah subhanahu wa ta'ala kaya nagtanong mo sa tutulang ko Sulaiman sa Sulaiman na tamang ko mga jin na gusto mga sabay ko mga binatang na sundo maurip na Allah na kandidato Sulaiman maurip na Allah subhanahu wa ta'ala pwede ba sa piyamang ninyan si Allah subhanahu wa ta'ala na piyamang ninyan si Allah subhanahu wa ta'ala si ko kaya pasadan yan belay sa Masjid al-Aqsa kaya Masjid al-Aqsa bitero yan piyamang ninyan si Allah subhanahu wa ta'ala alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa salatuhu fihi an yukhrijahu min khati'atihi kayawmin waladathu ummu maana piyamang ninyan si Allah subhanahu wa ta'ala asarin sa tao sumong sa Masjid al-Aqsa sa sawa pa inisong yanon inunta sa gyang kutuwa kapasimbayang yanon na rilaan wallahu subhanahu wa ta'ala si kulangwan amyan dusan yan sa lagits kanyan o gupan inimbota o di na lagi o wata inimbota o inayan sa darin adusa-dusan yan mangurit na Allah subhanahu wa ta'ala yan ka na hadith piyano tulur tanu o Abdullah awatay Amru mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na tanto kung madaklan dawan na kekuatan ron mangurip Allah paganayan dawan na kekuatan ron mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyan ko to kip pumangnin si ko mga tawa mga salihin si ko kapkata demikiran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala lagi do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gibuta kay aluyan yan si ko Sulaiman na ini pamangnian yan so Sulaiman sa mapia pasilawatan yan so Sulaiman maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa guminiraw so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padumbat maurip Allah subhanahu wa ta'ala sebut nun na sukip pamangnin ka o pagaring ka sa diskan yan makadidar pa maurip Allah subhanahu wa ta'ala na kagiya gupon ko tunggal ka ay gida so pagaringan na kaya taduman ka hindi pumangin ka sa di kanyan pukinig mangurip na Allah na adn malaika aasayin ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa andin ni kyan ganyan ro na tiro niyar ka mo mangurip na Allah wala ka mithlo na tigin na bagian ka mo at tigin na gyan ko to lagi da yang kutua ini pamani kasi ko pagaring ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala lagi do pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
asad na tigo Rasulullah sa ipamangin niyan so pagarin yan bidhakhril ghaib sa si kumasa din yan kapag mamasa uridin na din yan ukap kanuga na faqala al malak na tero ng malaika al muwakkal bihi ama asaynun atari maanu Allah na gumambagian ka so magidiyan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mangurip na Allah sebut nun nagyang kutuwa kalbihan no kang balay sa masjid mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatiru yan man bana masjidan lillahi ta'ala sa din sa tawa balay sa masjid para sa Allah subhanahu wa ta'ala antun nun yabtaghi bihi wajha Allah sa ayasingan niya na para si Allah balas makapupun si Allah subhanahu wa ta'ala nanto nun ibalas yan banallahu lahu baytan fil jannah na imbalay wallahu ta'ala sa walay si ko surga para kanian mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede man mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sebut nun na so kipango kuman ko ini turun wallahu subhanahu wa ta'ala na pwede sa mga shay mga umur apal yugat agyang kutuwa kang gilbukaw mangurip na Allah kagina ni para siyap ko kada to o mga dato mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala nagukap pagumanuman agyang kutuwa ada tiran mangurip na Allah. Pwede man mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sebut nun na agyang kutuwa kapapakay o kapamangning ka si Allah subhanahu wa ta'ala sa aya pagangin nakaw nagyang kautuwa mga shay kadu dunia mangurip na Allah ugi na aya bin na antap kaw nagyang kutuwa kapagusarang sa mapya kana ba aya mada hadap ka nagyang kutuwa kadu dunia kay nung utup pamang niya nagyang kutuwa mga parahisan kadu dunia kapagusar na ka si kumapya ay kaswatu Allah subhanahu wa ta'ala lagi duwi baratukan na mga nikasa ya Allah na rizki ako sa tara aku sarakan ko dia kan dakwah di na ko sarakan sa ko dia kan dikasih serbisyo para ko agama ka mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Padum mangurip na Allah asibunsan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na so kakawasaan aku kada to mangurip na Allah na kanaba di makasupa ka aku sukan dakwah kip kanulun ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala kaso kada to abuso kakawasaan na padanan sa mala pagbakaw ko manusia sa iku dinian di kandawa mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sa manuto na da akarata o kabaluin ka kawasa nagu barata mo kan nagu malay kada to sa iku di nga di kandawa mangurip na Allah kagito penitara lebih mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mangurip na Allah sebut nun na so mga ada mga pipiya agalubog so mga agalubog ka mga ada mga pipiya mangurip na Allah na pwede sa ipakapiya o ginawa mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala akap ka balayo manusia at tatarimaan nagyang kutuwa pangninyan sa iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Lagi do Sulaiman nagyang kutuwa kang balinin sa masjid piyamang nisiku Allah subhanahu wa ta'ala na niya biron Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa piyamang ninyan. Lagi do muso Ibrahim alaihi salam so kang balayan yan sa Kaaba na piyamang nisiku Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Padung mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sebut nun na umani makasimbayang si iku mga masjid na maka sasaraban teron sa balas kudi na maapadun sa balas so tawa mimbalay sa gyang kuto mga masjid mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala lagi ang Baitul Maqdis yung Masjidil Aqsa umani simbayang na maka maapadun sa balas so Sulaiman alaihi salam si iku kambalayan yan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung mga sabada sibun sa gyang kuto hadith piyano tudurtano Abdullah bin Amr ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala.